Lobi brada nanga sisana ini abribi fu Jesus Christus. Meke gado kanada nanga vrede de nanga unu. Tide, da mi wani godo fu luku aini alibi fu Jozef. En mi wani luku apisi fu Jozef libi. Pe aben soto aini dungu oso. Pe fu libi sama fasi. Kande ibe sawani taki. Ala sama vergitieng. Sambe pasa. Jozef abe woko giwang basi di wekai Potifar. Ma a vrouw fu abasi kon suku Jozef. En Jozef a chayan se fi lespeki fasi. En ataki no. Mina osi biangayu. Ma a umang tando fu sukwen fu teke wandei. Di sama abende ape, di manenge abende ape. Ne akisi Jozef holine en kosi. Ne ataki kon si biangami. Ne Jozef aloe afikala kosi aina uma anu. Ne umang akaide mang kong ataki lukuya Jozef apubei fudusani angami angatanga apubei fu verkracht mi. Dan ameke wa moilei a gebruik a kosi fu Jozef lek bowees en Jozef basi sotoeng. Dan no udaini Genesis chapter 39, vers 20. En ja so elesi. En Jozef masra ben teki hem, en aben poti hem na ini dungru oso, wan presi peden behori den man disida konu wani strafu. En abende na ini da dungru oso. Ma masra ben denanga Jozef, en aben sori hem genade, en aben meki da basi fu da dungru oso, lukuna hem nanga bun ai. En da basi fu da dungru oso, ben poti ala den strafumang, disi den besroto dape, na ini da anu fu Jozef. En ala sani disi den ben du dape, hem ben du. En da basi fu da dungru oso, no ben luku na noa sani disi ben dena ini hem anu. Bikasi masra ben denanga hem. En ala sani disi aben du. Masra ben mekidati wakabun. Jozef asoto. En gado sabi saide asoto. Asabi taki Jozef no duansani aleiden leigien. En gado yepi Jozef. Aina situasi. En kande aini yulibi wansama leigiu ook tu. Pesani komitiu om alei diden leigiu. En gado sabi, en gado kan yepi yu tu. Ma soms, dan usawan taki, da abete mi bendo asani. Of kande wo taki, mi na umeke moiti mo. Omdat mi dua bunsani ma toko luku samitimi. Mi wani leisi wan tu vers aina Noa Testament. Aina buku fu 1 Petrus. Na kapte 3, vers 16 nanga 17. Da we leisi disi. Abi wan bun consensi fu te dem sa taki ogri fu un. En taki dati un bendu takru du. Den suma disi taki falsi abra un bun waka na ini Christus. Saki si shen. Bikasi adem morobun e fu gado wani so. Fu un sapina bikasi un bendu bun. En no bikasi un bendu ogri. Ataki abetre ipina fudi iduan bunsani. Abetre ipina fudi unolei. Abetre ipina fudi inofufu. Abetre ipina eke Jozef fudi inodu sondu anga a umang. Moeke ipina fudi ifufu asani. Ofu fudi ilei. Ofu fudi idu asani isi bianga umang sambende fuanta amang. En umu membre datile ki bibi sama. Aini 1 Petrus 4 vers 15 ataki. Ma nome ki wan fu un pina bikasi ade wan kiri mang. Efu wan fufuru mang. Efu wan ogri mang. Efu wan suma diside bomoi nanga tra suma toli. Ma efu wan suma pina bikasi ade wan bribi suma. No meki hem shem fudati. Ma meki hem gi gado glory bikasi fudati. Da if mi
leki wan bribi wan sama dia chai anen fu kreston. En mi kisi sta fu fudimi fu wan sani. Ade wan shengi mi. Ef mi kisi sta fu fudi, mi go sibi anga wanta manfrau. Ade wan shengi mi. Ma efu mi pina, fudi mi libi lek wan bribi sama. Fudi mi chai mi sefi elok fasi en ano bungi ta sama. Da asani de, lek wan bribi sama, ano de wan sani fu shen fudati. En mi wani fu pak sei, ef Jozef ben du a ogri. Da sambe sa pasa anga a blessi di gado ben wani chai, omdat te fi sabi atoli. Gado chai wan blessi, doro a soto di Jozef soto ya. Kande a be ofendeng, efa ben du a sondu. Da mi wani pak sei, ete wan sani fu a soto fu Jozef, fosi ugo mo fara. Sotu hopu, Jozef abi tap a moment, disi. Fuskin fasi, sotu toekomst a abi. Fu libi sama fasi. Anabi wang bung toekomst. Maar, mino sabi, ef a membre den dreng sangado bengieng, taki wandei aude leki basi. Mi a sabi ef a membre, ef a no membre. En mi wani fu paksei, wi eigi libi. Sotu hopu wi abi, aini soan fu den situasi sa e komiti wi. Fu skin fasi, kande ageke hopu no de. Ma ook tu gado giwi bepaalde sani. Agiwi pramisi. Aini Romeini act vers 28 a taki. En we sabi dati ala sani roko makandra fu bung. Giden suma disi lobi gado. Giden suma disi gado kari, sole kifa awani. Da we kan sabi taki gado e woko ainden situasi fu we libi. En dati kan de wan hopu giwi, ainden moment pe fu skin fasi, unabi hopu, unabi wan bete toekomst. Meke u godo aina toliaso fu Jozef, aini Genesis chapter 40, meke u leisi vers 1 tanga vers 4. Yaso ataki, en aben pasa sodati, baka den sani disi, dan da konu fu Egypti ben komandi nanga da skenker, nanga da bakriman fu hem. Ok, a skenker ode asamadi echai adingi, gi a konu fu Egypti. En a bakriman ode asamadi e bakagyen, en later we leisi fu bele sani. Dani vers 2 we leisi, en Farao hati ben bron agensi hem tu of Siri, agensi da edeman fu den skenker, en agensi da edeman fu den bakriman. En aben sroto dem na ini da osso fu da kapten fu den waktiman, na ini dungru osso da presi per ben holi Jozef. En da kapten fu den waktiman, ben ki Jozef wan komanderi fu dem, en aben dini dem, en de ben tang wan pisteng na dungru osso. Des, tu man consoto aina sefi dungru osso fu Jozef. En abasi fu a dungru osso, da poti Jozef fu lukudeng, kande de maaso na bigiman pikinso, want Jozef ataki aben dini den. Dus adeleki, bena lek woko mangideng, aina dungru osso. Da we leisi aini vers 5 gomiti act. En den ben dreng wan dreng, ala tu fudeng, ala tu mang, da srefineti, ibri mang nanga san hem dreng ben wanitaki, da skenker nanga da bakri mang fu da konu fu Egypti, disi ben sroto na ini dungru osso. En Jozef ben konadem na mamanteng, en aben luku nadeng, en luku, den ben de nanga sari. En abe accidam of Siri fu Farao, disi ben de nanga hem na ini da dungru osso, fu hem masra osso, taki, fu saide unde luku so sari tide. En ebe piki hem taki, we ben dreng wan dreng, ma we no abi no wan suma fu puru hem kring. En Jozef ben piki dem taki, fu sabi sa wan dreng wan taki, dati no de da roko fu gado,
taigi mi den, mi begi un. Dus Jozef asitaki den tumang, wansani tobi den. Dananga disi me sitaki Jozef aibe oppo, giden hebi sambe dena tasama hati tapu. En soms mi sabi taki if mi daini wan problem wan situatie, dan kande ai tanga gimi fusi a problem fu a tasama. Ano fudi, mi a lobi a tasama ma fudi, mi aide a mi egi problem tapu. Ma Jozef en aibe oppo en a sitaki wansani tobi den. En a taki taigi mi den, agado pu den. En da edemang fu den skenker ben taki hem dreng ki Jozef. En a ben piki hem taki. Na ini mi dreng, luku, wan dreifi taki ben de na mi fesi. En 3 taki of taka ben de na da dreifi taki. En a ben de leki a ben meki blati. En bromiki ben komopo. En de ben meki den lepi dreifi. En fara o kang ben de na ini mi anu. En mi ben teki den dreifi. En mi ben quincy dem na ini fara o kang. En mi ben kida kan na ini da anu fu fara o. En Jozef ben piki hem taki. Disi de san yu dreng wan taki. Dem 3 taki de 3 dei. Fosi 3 dei sa pasa, fara o sa oppo yu ede. En asa gi yu roko bakana yu. En yu sa gi fara o kang na ini hem anu. So lek yu ben gwenti fudu, diu ben de hem skenker. Des anen fara o na anen fu akonu, des kotaki na anen sa becai, e ke fa ubo taki president. Dan je Jozef ani vers 14, nanga 15. Ataki ma denki fu mi, te alasani wakabon nanga yu, en sori mi bun hati, mi begi yu, en taigi fara o abrami, en tjari mi komopo fuda oso disi. Bikasi fu tru, den ben fu furu mi, komopo fuda kondre fuden hebreu sa suma. En a jas refi, mi no ben dun noti, dati den mususroto mi, na ini dungru oso. Dida edemang, fuden bakrimang, ben yere sanda dren ben wani taki, dati a ben debun. A ben taki gi Jozef taki, mi ben de na ini mi dren tu. En luku, mi ben abidri weti baskita na tapu mi ede. En na ini da moro hei baskita, ala so tu switi brede ben degi fara o. En den foru ben konyanden como pofu da baskita na tapu mi ede. Desi kandenki manki. En Jozef ben piki taki, disi desang da drenwan taki. Den 3 baskita de 3 dei. Fosi 3 dei sa pasa, fara o sa opo yu ede como pofu yu, en asa hanga yu, tapu wan bon, en den foru sa nyang da skin fu yu. En a ben pasa so, na di fu 3 dei. Disi ben de da feriad dei fu fara o. A ben meki wan fesa gi ala hem dinari. En a ben opo da ede fu da edeman fu den skenker, nanga da edeman fu den bakrimang na mindri fu hem dinari. En a ben gida skenker hem roko baka. En a ben gida kan baka na inda anu fu fara o. Ma a ben hanga da edeman fu den bakrimang. So leki Jozef ben puru den dreng gidem. Toku da edeman fu den skenker, no ben membre Jozef, ma a ben vergiti hem. Jozef ai, be opogi tasama problem anga a hebi sambede na tapu tasama hati. Ma tasama ai, no ben opogi hem problem. En libi sama, ben vergiti Jozef. Asama di Jozef yepi, adailonto en a fegete Jozef. En aini wili bi outu, soms wi kan fi taki, sama fegetewi. Sama nai lukuwi, sama nai sabi a hebi sandena wi hati tapu. Ma leki fa adaini Jozef toli. Efwe libi lek fa gado wani. Gado sabi en aisi. Mi hope taki atoli yaso fu Jozef kande wan trostu giwi. Nanga gado wani wogo do aini atoli, aini wan tales baka. Ma if anyone samade, samuchai wan hebi kong na fesi fugado. Kande na wasan di pasa ni ulibi. Of kande, iwani sabi gado mobung, kande iwani begi aksi pardon fu yusonu. Aksi gado, begi. Gado sabi, sandena yu hati.